Together we achieve, together we can fly, reaching for the sky. Ïalehkai University, Meghalaya. Uway Heprit ublasan Snem kereta, yau belatip kerteng kum umewan shwa mau blay, nakas nong cikitim kabadan hakatan kiling ribuai district. Uladuno kajing im hadian belasya Rong hak Umsaw kat barang Ïalehkai Hajan Ïing. Kakubor belai ulum gaya tu, bakani kelaja hak step jok abu praterik nailar aja pun riu. Katba Heprit miwan shwa udang Ïalehkai Hajan Ïing salajong. Hani nama kajing ter uslap ubajur galaki kensan badha bakawai kawa duit kebadan Hajan Ïing. Namar kajing Khlad ke Umsaw bakalarong noi u syaki benta basyarum. Ya kamet jong Heprit miwan shwa lalap akapur kawai dunam Snem. Hadian belapelong kajing wat lagi pat ba bagi bulit. Andala penkit api Sangma International Medical College ki doktor kelapan bena bola dap Khlad lupa syaban poi hospital. Hadian belapendap kajing dan kam kat kumi kendon jong kaan. Ki bulit kila IT no kamet umiwan shwa syaki bahayeng ban pendap ya kajing dak nyam bakadu. The all-new Banalari Nexa showroom is now open at Mawyong Rim near ISBT. Explore premium Nexa cars, book your favorite, and take a test drive. Nexa, create, inspire. The next-gen Tata Tiago. Dual-tone interior, dual smartphone deck but wireless charger, blind view monitor, bakiway. Tek kumki kaliram, hagador kubajam, tak saw point rimlak. Just wow. Ani kon, pipi ablay nak mentah-mentah support saibar. Di submit tukar scholarship jumpi. Lazit mentah kesini teh. Tang sama je kat lakon. Kung tahu saya mai. Hoi tin tuan. Kamu nak duduk nang ni ngabis susu mujrang. Tapi lek menu kan. Ba. Kong, long lek syanga. Ni mau apply scholarship em. Dia lazim mentah sini sama je kat lakon. Scholarship? Kata apa? Gini kena aja. Mana ni? Kalit na balak. Dia. Tak tahu jenis dah. Ni ko blay. Kaya rabi ako kun bakli. Yes, tolong. Yes, dok bak. Boleh cuba mah. Nakabenta jong kiway. Ke scholarship kidi ka paket mani. Baay ka sarkar. Hindi nakabenta jong ke scholarship kidi ka lawe jong. Kablay shibun Chief Minister Scholarship Scheme. Kajing kerku. Bat kajing play lot. Iki beduk. Kong mga.